Thogori ya kahũa nĩ cokereirie thoko-inĩ ya munada wa kwendia kahũa ya Nairobi kũrĩa kahũa ka $2.8 arĩko kendetio. Minista wa ũrĩmi Mithika Linturi augĩte rĩu arĩmi a kahũa nĩ magũkorwo na mweke wa kwendia kahũa kao karĩa gakoretwo thito kũrũmĩrĩra gũkanjwo kwa marũa ma endia amwe a kahũa nĩ thirikari. Linturi augĩte kũrũmĩrĩra mogarũrũku marĩa mekĩtwo marĩ na mwĩhoko atĩ thoko ya kahũa nĩ kwambĩrĩria kũgĩa na umithio na ona arĩmi magunĩke kũrĩa amorĩtie macoke mĩgũnda-inĩ yao na gũbacĩrĩra kahũa kao. Oho no orĩtie a Kenya mambĩrĩrie kũhĩmbĩria mbegũ cia kũhanda cia GMO nĩguo mongerere magetha mao kumana na ũcenjia wa rĩera. Arĩtie ũũ thutha wa kũgomana na arĩmi kaunti-inĩ ya Embu. The last 3 days kwa auction ya kahawa kule we traded $2.8 million. So mjipange. Kahawa tunaenda kurekebisha, tumekuwa na reforms zinaendelea. Last month I was in Colombia na rais na deputy president kule, tumeongea na ile nchi. The coffee is equally very good. They are coming next month because we want to create a partnership ya hata kumarket hii kahawa tukipigana na hawa mabroka sababu wao inatake mayamchani. We said even if it means paying them a commission, wause tupate 3 times. Because I think our coffee can get 3-4 times ile bei tunalipwa. Then he said why not? Kujeni tupange, right? Tuone vile hii kahawa yetu tutaipeleka. Sisi tulichukua loan ya about 99 million. Is it 99 million? 90 million. About how many years ago was that? 2014. Sasa imezaa iko 174 million. Mimi nataka waziri nishike mkono twende tuone mkubwa wetu akubali kuwaive hiyo loan. Hiyo tu kutoka hapo ile kazi tutafanya hata wewe utafurahi.